Jodak ma Kibera kaachiel gi jotugo e kar dak ma Kibera nobago ng'anyo odiechieng' ma kawuono ka gisundo tend kaunti ma Nairobi mondo tiek gedo mar paw tuke ma Woodley Grounds. Alap ma Woodley mane oger higni 50 mokalo nolor gi jatend kaunti ma Nairobi ka gedo mare nochan chakore higa mar 2020. Higano omenda moromo milion 390 noket tenge e bajet mar kaunti mar gedo no mar alabno, to onge gino mosetimore kanyo kata achiel. Higni 2 bang'e, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja notelo nyasi mar chako kendo gedo mar alabno e okang' machielo ka omenda maromo kendo milion 283.9 ne oketi ne gedo mar pawno. Jana tumeamua hatutaki kutengenezewa grao, hata Sakaja asikam, hatutaki. Tutachezea vumbi, sisi ni wase wa vumbi, tutachezea vumbi yetu. Juu Sakaja ametuenjoy, alikuja hapa akaongea akatuenjoy. DNG akatuenjoy, yani ma MC wote, ma MCA, ma MP wote tabia yao ni the same. Pizza wapi mmetengeleza hii hapa mmefunga 2 years. Leo tunao kuikomboa tuichezee tu kwa vumbi. Siku ile uko tayari kuitengeleza ndio tutawatokea mtengeleze na kama material liko. Lakini kama sivyo hatutoke hapa. Tunaambia governor hakuna mwizi hapa. Sisi haja yetu ni kiwanja. Si sawa? Haja yetu ni kiwanja ndo waizi. Sakaja alikuja hapa kama ni senator akujenga, ni governor hajajenga. Kwende huko. So sisi kila Tuesday tuko hapa kwa kiwanja.